Notho chengi musesi ndini wa mesa ya cheni cha mavola likana kanava nivo kwa ta uwo ota undu uili nene musesi likana kanata mesa ya cheni cha mavo ntunde udhuthia ene ndime kithikana kabinani kasi sasi utoisi ovande itu ni mavoya Muuo ko mheshimiwa ni karibu mno ndini wa mesa ya cheni cha mavo. Asante sana. Na nenda kunenga mwana u kabila ndatike mwe utavia ene ndima sitoma kukoli ku na wetia kivila vanundu ni mise ingi mamo ni mise kana wetia kivila sio kimola kinosio maiwa kuma kwako. Nsio kwa msia ise na mwithu kithia Cheni TV kwa masito ni Daniel Mutinda wa Ndwiki ni itia kibila cha MCA ndini ya ward ya sio Kimau Mlolongo ward ila ndini wa Machakos County. Nsio ni ndi musesa na mina kuiwa kuma kwake mheshimiwa nende mheshimiwa kabinani kana ndo kunengo ndatika nini utavie kana vena hopes kana ukakwata kibila ki mtu neta kana veditwe na mbanga migisi ya lelo nundu wa tractors mabasi kutuvya lelo umwe na usuwithite withi na munene ukethia na atoi mamota lima ukwata mbanga migisi ya lelo thina uyu tutonominata nundu ni andu aingi maitia mathayo mokumana na thina u inyesema sio pa Mlolongo vethitwa mathina su na tuitungia serikali muvya nundu ye maolekangite kanini ndini wa tunegwe zebra crossing pa Mlolongo lakini thina tu na wopia mbado tuendanga meta flyover kanena ita ila ya crossing flyover na ya footbridge withi thia ndo makila mundu atatothi ya Mlolongo wani kita malaili withi angaliko no pe Mlolongo angaliko ningi pe mundu mingi ta makanisa mengi alama nene na mukilo ya na ndo asu the makila hayo mandate kwa tukakwata ta flyover isu ile we save at least mbanga isu isi ole kanga mundu zebra crossing ni kiwe but inayo zebra crossing marigala mengi no ya weze leo mungu akilezi kwenye proposing no ndipo ya nengi maziki nyumba mwesewe ni kusemba kwa mbanga si alelo ni si lekangite no pake kiwai flyover weze endi kwanza yesu mbanga disi oleka pio kana ando kwa asia dinu alelo nesu wala wende na kizicha Mlolongo mwabika kwetha we lakini ni miaka mingi muno mivitu na ene ndi meditema yase mathayo moniki kuvikia yu miaka sio ndio ivitite ni serikali taona ve wailwa kuikia flyover vo likana kana nibedito na tongo isio Kimau Mlolongo ward nibedito na tongo yes lakini ukethia mundu mutano mayuthi nikiwa ne mathina medito mikosio muno kuniki uko na miaka ino yonde ba yake wa flyovers vo nimbese itevo nene ndi matolalamika na tongo mate kona matovungwa metho makona ikweli unone thina ini asia kwa wewe mlawe vovo pato mwa kute kito otongo nikana tufikie kumanywe na we papa mundu tamutongo ino ngidhani manywe na we bana na vyo sini ta MCA nasi ando Mlolongo sio Kimau ni mwe kama ikila lelo in fact takupikila chuma pe mundu kina lelo niso na ni wasi munena kwa serikali na kwa kalima sio Kimau Mlolongo wadi kwa tamutongo ni nailo manga wote na ni mundu isai kila kitu mnataka ndia manga lakini kwa wonza labda alama yetu tongo imethe matekara mateko ate na vyuma kana matonete kuita tambanga munene kwa uchu ni kindu kila na ilo sukuma muno mundu ni kindu kithitwe kithikata kiete asara muno mundu almost kila wiki kila moja netu da matanga Mlolongo na almost 1/2% ya matangazo kana 50% either iko sito ni chao ni mbanga ya malelo ni bomu yetu aichia ndongi muno kwa huko na pangi Mlolongo tondo zi Mlolongo ni town na ambongi megalavu na thukumi na ito iti muno ona tasi nasi yako mundu mwe stage mukiloya na kila bde kala ukamba kana kala Mlolongo kwa kila mundu ayo kila lelu ya na lelu to lwa kala kwa musio kila ndo kwenda ito iti ambongi muno pyo mundu kitakona maana yake Mlolongo na yimo katepo uze ya nithina na labda ukitepena thina fulani na thina yongela konge kwa hiyo ni kindu cha serious na ni kindu kitaile kuna second thought ni kindu cha kushughulika one on one na ikulota na bonzonge nunu kwa na kanave na trailers kana zita tractors makale manene nuko na kanave na utoni ukethia mena lelo na matatu yani mbasisi ni na sosi na lelo nundu kabindani kaingethe enende meditemewe kana alama toa maloli aya kabindani kainge medha menu nundu wa utoa sabali ndasa nuko na kana ukatuika ndongo wa sio Kimau Mlolongo ward note the kwethi wana differences suka with ya sainge budget ile nengani twa serikali ndio munenga mwana usuta tongo kweka maendeleo mata aya musio ni asia pepata muno lelo supikie kwa mukatupa maloli
na bandu ba ngaligi sia kawaida nunu maloli asu ni mama mata the noso tuacheta hivi tuna save we bridge nina save wengi fresh wewe hapa sia wala mambo tutemena we bridge hapa ndio left na ilama zote Mombasa mesilanga liko na kilomita Nairobi lakini watoto kusisia in diversion pala hiyo just obala iwe bridge kwa hiyo ndika ni leo sisi keke that's about national government ni leo sisi okay the other in diversion they also about 1 kilometer or half kilometer from before the bridge nunu la divert hapa hasa nunu kitambo iko divert bwana nimeweka anjamu na sio matatu stage iko mahali the same place because the stage ya lelo yotewa lelo maloli ni hapo huu ni bebe na mwingi mno kwa the national roads authority lelo ikilapu kisicha mlolongo na hii nena na hivi emendi nenda mwene ndia kanza kwa kana mina ko sakwa tuni ni ta tongoi tuka lende tone last solution kana usundu pe hivi hivi nosu ni pilot mmo pe the malelo ali wese the maloli mesela pa mo ingi se ta mo na exchange battle wese the ndipa mundu mo pe ingi sana no tama the nosu nende mheshimiwa tu sisi ndini wa cheni cha Mavoki ni cha umondi tamina kuwa na ndongo ya NASA bwana Raila Odinga no lokitia kipila cha Usumbi aiweta kana aitole muti nzame sokana mabeka ya IEBC aiweta kana tiwa ilumo kwitia utedio kumande sianza woni wakunwa wevayo wa IEBC kwitia utedio kumande sianza ndini wa Usakwani ukatwa iso mwenye wanyanya no kwa tambo iseso yuka na wana tiwa ilumele kwa sa na IEBC ni ndo ma referee na siaka na referee ai kunivya mobila timu sio ngembele sielise za siembeani kwa hiyo ndongo ya opposition kana ya code T code matuka imetwa NASA ndongo ya NASA idhani iko na pena vina nitwa ile finusu ile shughulikiwa nundu IBC ito independent electoral and Board Commission so ni independent saila political ndumande nanza na matu wanyo kuno ndili namo ozo gani matu wanyo na the interest utu se abama ndesianza nimeenda biashara Kenya kana mena interest sio ndini wa Kenya kwa hiyo the IBC ni independent they independent na niko na wa kila chele kuna international observers and mako kusema sio changuzi pekee ndio na losani azuni sawa lakini kumali kililiambia ni amepanga yo chuchu na kwa ningolea na nacho kulingana na ndongo wa kodi huko na wena mwekio na IEBC kutoa sio Usakwani wao na akimwaini wanyanya kwa vile nasi ni na mwekio lakini payment fulani mailo siwa consent ila si koresiwa kama hivi tateti to raise kama hivi tathauki tukwaze kiwanza ki pa tikisio kiwanza ki pa nibe inamite nisi elo shungulikiwa Mundu kwa mfano IBC inamwekio nayo lakini ethape kindu kitu na kuete umwekio nyini pa oni the ndene imani nayo niwo mtamando mtano makufutia kupata utede kumande sianza yes na pia kwa mashinane pia na kiwa mpitikile ni kuweta ndio ndio ki mashina lakini iko kwa affect kena onde pa ya mulolongo pe kituo kimwe kina registered voters 32,000 just one polling station not one ward one polling station now as just structures fundu hivyo ta school so mulongo primary with the entrance name na ilazi isi angolopa ndiba ndo za pe congestion nzia ya okosu ameweza ya kila kiende hundu na kata ndo mama nicho tuna kulia IBC ya driver nene maofisi niyo na chuma kicho kitakonzi ketenge tumakuli edani uchaguzi wiki wepa ndonza pando flat ndio oneke pando kiwanzani oneka matendi meki wize the line oneke lakini edani pando poli kata mbano mvini no with their streams over 20 streams inside one room kana one building kwanza yesu mondo moko sini moto raise concerns na sisi mnita kushughuliwa concerns na ile ingisire zitu kongola konge tukabiga kwa tuna imani nayo lakini tu atwa malamiko tosu manjeni na tuona mateo shughulikwa ni bado mundu asiae tuye na imani na uchaguzi hiyo kana ziasi ya mtembato hii ni zetu na kwenda si netina watu wa malalamishi menumbe wanza Usakwani na mipaka ya IBC ni hata meki teko kile kanani mamunenga anziasi umoni kweli tu watu mava abo weta ni babunge kana enendi maimana icho chendeye nimu kwa data be matambia mose teko kile kana ni mwani wata atongo imekwiti vila yani acha mapata sio mwana wangi maingi na takonduko kitadhiriba ituoko change wana mwene ndendese
Bize muno thibala amanyiye na ebe kate kula yenuka. Ko sindu sio ko suni netwa nenie na munene returning officer wa bau. Oleto Mr. Chacha na to promise kana nukuta mukutano wao aspirants. Masio kimo mulolongo wa kana mama voko at lunch. Nikana tukeke na muleta wa hii. Mavoko declaration. No to promise na mudhogo su tuwetelete muno. Nikana tuthi kila mundu palo kuwa kiatu kimubine kata awete. Niwo. Kikaso kaso. Nundu ni wendi. Kana ni kulingana na muyo. IBC elo kunithia kula kwanzela kila mundu wothe kuthecha. Ena mwekio nago. Nundu ni twisi undosani. Ni twisi saila tu campaign. Takwa ngudena na mwene nthi na campaign kila. Pe mundu nguto na kwitha labda emu penzani. Na ake calculate ndo koya. Mukona. So yu mundu moko simo twenda ziasio nthe twenda linda ziasio nthe withe paina undosani unetho. Kwa utu na matumaini mafoko declaration ni watu athie 30 meeting and we are waiting for it. Nikano the all aspirants ma MP MCA dio the kana mwina mithena mbingi muno so kwani muneno twiso mwini wa nyanya ko ni kwatia umba no ndathia ni umba no ukwithwa yumi tukini kana withie ni mamutethia Usakwani muneno tana twiso utana mbo twiso kana kutana mbo biwa muno pyo kwithia paisa asa kwitha kwithukianisia nundu siasa ni byo kaba mbega byo ubelezia mbezio thoka ina nisikiucha minana thoka kikateka kwa hiyo choto sukuma mundu swethe mirimo kotona nende mheshimiwa ko yune ndo mana hata message cheni cha mavuto mbanitie maondo mako ikithika naitwa nena na enendi londo maondo mako nete Muuo na nendo mana ni hata ukweka kabinani kautwa isia campaigns kwikithika na itambia yeno thimikia undu violate code kuta mutongoi ni kindu twendo mana hata cheni TV ni hata atongoi alame ku TV la mukweka kwikithia kana ni ma preach peace kwa Kisungu yani ni mwanena mondo mako daite Muuo kana withie mwini wanyanya wivika enende meka thimusi nisene enende ayamu kwenda mu masakweno mathimusi meikia kana no kuthuke maisa musi niko kwina Muuo kuni hata mukwika kana wikithia kana kulisucio nene mwasiya ba sioke mau na sine no kamusi nunda no masembe no sio wakule kule sio muno nondo nende no ndambuka yawa ona tite neniyo ina na nende ama makambia nyange kata ngakona kula na December nenoke aya akakona kwa chetene na December noke na mwelo kwa chetele leni munene ndo kwa chetele leni December noke na mukule wenu kaniki asia we no si sekula iye twiwie so kila ni kita nika na wese theto athingilya Muuo kindu chambe pa mu longo sio kimoto na makabila onde pa yani pandu pa town kwa Kizungu meta cosmopolitan kila kabila yepo siasa ila nye kuna baya ni kuna siasa sia issue based ndio kuna siasa sia party based kana tribal kana community based politics mundu ila mundu ukuite kibila ukukila mbe wandu akasia mundu mulolongo hiyo kambani twenda kamba meke na malika na kula sia kamba tuikwenda mundu ukukila hasi yani kwa vyovyote vile tuikwenda mukamba kula ya mukamba ilika nundu yule unena imithati uneni licho tuelimishando tukamea kana mulolongo si ndio thetheni wa Machakos County lakini cosmopolitan kwa utu accommodate kila mundu issue ya kwasia akamba kana kabila no ingi kuyu kana kwasia hange zaluo kana kwasia hange kirudi sindumu ndo ngothingile chao kila kingi ndo nakumya weto kwa ateti ni meka na kitu kula issue based not community based ndio ndio netwe wa bandu bangi netwe no atoko myange man support it memba hadi wani nge mulongo ya mweko ndiwete yao newa ndwiki kula kwa titoka kwata nundu mupinzani waku yacha mbosi yakwa no kusupport it mweko yo nikana wani kula sia chao sia mokamba ni thitu enda tukapinga tene tusebe kata tusembe tunuke nundu ndu wa waipa ida sindu sio kosu sineno nimekulia yeye niki so tuna kibalwa na IBC na tuweta ndama timu eno ya kaparo itembe kila pando yake kwati ya ma president peke yake itu atio ni the MCA especially pala to fulani take bombingi withi ni to asiwe wa mundu wa take kipila hii na mbisi ba ndo nyandazi na meye mwikapinga ndi watene ona boss we ngiese na nake
kila ndo mako managano ndi mutekula issue yanu nengete pesa ne kanane yani na ndo mitala masitwa mayasi ya ngania na ngania na asuna ndo mama kabila ala matema akamba nze ya kwanza Yesu ninzi ya kueta tension ndenu akisichu kwa kila ndo makwase kana siasa iko no issue based na issue ya kuota kabila iko mnakando ndio jina ngamani tiketa hapa edhani agenda kwa edhani youth agenda it cuts all the across the tribal line edhani infrastructure and development agenda it cuts across all the line kwa issue ya kueta kikabila kana kwasia kikabila in the name of political parties chama kini chaangania kiudi choki kweta madhina na yeye wana dhina wao kabila umie babande aito dhina wa kabila wote tunandola tunoto ngatia wote wanandola corrupt nukoje nunu kwa mfano twase nyeta kwata ndwiki nene mwene ndeo mbenda na ndivi bacha amane chawe pa nono bisi amane sia tukisia chao sia mabingi sia ndino rusani mtu tonyekela bantu kila chama tiwe pa chama sia pesi ndino rusani ukaseja ndindo nginga nenga na pesa ni kwa tiketi ya chao ya chama kila kikuendelea angaliko lani na mindo kwata tiketi yesu ndimitumia tachao takisingisio cha chakula tuikwasia kokoi ni tuizine mu kwendangania lakini ndo kambani twasia ona no twetia nganio wito onenga timu sio tu mweto wika natu sovie chama chao kito minene le yokoso ndio kutuma sindu sio koso yidewa na niyo tueleana nayo pio na tuyasie ndi mundu anjenda yake awete na kwa ndiweta yakwa nolonge yake naende anainji mona njende none wewe kutedia masa kuwe mundu mutongo niwosa kwa watisi amesa kwa niwo so chuni chotu ndo ngakweta udhuthio ando mawete kwa Yesu mundu awete nyetanga nyenge kwa nano ilo kwa chama kiki tu ikana tukisubie ngona lama aingi mana yobo e chama na mai movo koma chovo na mali wanu mwenendi kuute kaka chama choko koma menda mekiata mo kiema kazi hii chama kiki tu nikipuko mito kambai ona tukasa kwane ulona ipono ndo wa chama kiki tweke kata tweke waende so issue isu ya kutabuka nicho ikueta mathina na ni tambia iva wosete kuikidia kana mundu amata ya maenda otwaiso nundu amanda su ni mama tumamu wande wianangeka nyene no sete kuika mama wa civic education na andu makwa supporters makwa ni malimishite ngamea edha mwete kula asia ndwiki akatusovisia lelo ndwiki akatwete yaki ukicha unywa ndwiki edha ni soko ino akasovia soko edha ni anakeama jua kale na utabika ndwiki akamashungulikia 1 2 3 no kono so awetete issue ya muthembozo wethi anzeno ne yakata ne adala lakini wamba ndio ndo amya ndo ngamia independent na independent ndi kana ndi kwatana ndi thewa na ndi thewa na ba yule si nitachoki cha muthemba kwa hiyo nicho ndi tutonga kumya wito na hicho tu kuelimishana ona usigala webona ma opponent campaign asima opponent makwa na nganga muno nikala ndo namo ngamia ndai muke munene wenyi kakana na mo mbeye na ito munene ito atu iye ya ndo makwi na kwa kakana so if we are trying to create friendship with the equity issue and with the health competition na kwa Yesu ndi kukeza kweko sio nende ndisisi ndino manifesto ya kunulete maondo mema wetu munota empowerment ya youth na yani amwetu women na ingi kovali zingita public participation na servant leadership kunenda watu ambaye kwambia na empowerment ya youth na women yani ni atawenda kweka amwika na ni atawenda kweka amwetu musio ni asia otondo ise na musia isia otondo ise we are MCA ni mingi lakini the three major roles MCA role yambe litawa legislation kusovya miao usu wela ngwetia kwa mwana ndini ngapokome welongi wakeli nika namuke kwa yuko empowerment welongi wakeli witawa legislation na si representation kuwakilisha mwenendi welongi wakeli kuwakilisha mwenendi na welongi wakatatu ni oversight wa MCA ndini wa empowerment mbe no ngivani the nezi kisio chako cha mulolongo na sio kimao mathina la mepone mao ndika representation na legislation nibonga atwa nia mbungeni for example over 60% ya ndoma mulolongo ni small scale business people
mundu utanapata wia pa kampuni kana serikali lakini kwenda kuika biashara kake kata ukilie biashara is an alternative. So mundu nambelana ne ni wakilishite ni Yesu no ngidhani the empowerment programs kindu chambe this will be meal equate kit cha empowerment youth and women empowerment kit twabirikite pa mbungeni mbezi zitseuma ndio kandi kwata ni ikundi sia muika na ibeti na biashara ndi manenga mbesa yuta ni mulolongo pala numite na ina tembeweza hivi hii ningona kibeti nikiki kibiti muno kitasukuma lakini kipanda chacho kikitita na makotoni miki ndafoti mapati ile mekata no kita so twaitembe sisi tulele kwa manenga kindu cha mbegu ndoka sipia kipanda cha maana na kindu chake ayiki ya capital na capital ya biashara bikize mulongo hii nini ona tinene mundu akwatete ngili miongo 5 no yuko ni bwa kwake so kiti chu cha youth and women empowerment kit ni chonga atetea na choka ndi distribute to the people ala maide kukwata they know kisio chapa kila kingi cha empowerment tunaana ke kwa mulongo talented tunacheza mpira tunanduma taekwondo tunanduma volleyball lakini muika lakini mavindi ziko ku mundu maitambulika they just struggle they need empowerment ni bwana loka bongo kangalika bongo kama na madina moni chao kazi ni sponsorship makambu ni mosi yebu kambu ni dhani kapa kana kambu ni yote sponsor ndo aja mawe mainfo manenge mipila na kwata account tuko service iwanza madha okay wizeje ya kwanza yesu ne max what's their talent na no kwa mwadha madha okay league maimbe wizeje wa mwadha ukiwa mulolongo ailoka kila kinene kwa hiyo amekanema kwa taamba kimondo makonete madhao mai kwa taamba yutamde na thina mwingi muno ni wani organize tournament nina thina mwingi muno ndi wani at least muvela umwe na ina muvela na ina uniform with the ambazo wanangi medhoka na paste kidogo hawana with the wanangi medhoka maomadhi so na maliki ya vitini ndo mena that kipawa lakini maina na mwito wa empowerment mundu wa kumasisi anakumokili anakuikata na kumasupport mabiki level ila mailo bikia kwa hiyo sina mundu wa mhala ngwasi akanange thani ndona kumasi kati ya muno o muno tyo ndo ndinda na mwiko siko nendi kila kingi then when empowerment tuna pia vukumi ange makambuni lakini mayo singatiwa mundu wewe komanda contract evutwa right sio siku kata siku kiwa kuunga make sure kana right sia ando nise kata nise apikewa no yo servant leadership no ndo umikata yani ndata wendo dhukuma ende ndo indinwa manifesto yako ndinwa servant leadership ni asia kana ando ingi mete kibela ataheshimiwa tuomone na kwa mania bando akulo na nduitia kibela niki hasa nuko na chama kito nicho kito na nicho cha kokwito na minone wa kibela tunga dhini za kuoni tukeni the leader of majority ngadhini za kuoni tukeni the finance committee ngedha ni munene ngedha ndi kunwa salute ngedha ndi lindo na askari yani fame kana positions na power so niwe na kwanukie kwa mwene ndina mwenye ndikwa da powers neva ni power ngonewa ninewe andu makwa mekata matetheke power la ngwenda niko na malelu mulolongo mecha mema sio onenda libidinye nose kisiko na yembe tweze malelu na mwene wito wao kuambie ndi mheshimiwa wito wako ndo tweka MCA wa mlolongo ambie ndi tene kana ni nambio yu siasa siva kubiko okutoisho vande itu wambie ndi nye wito wasura mtocho nenge press hold so yakwana kutekepela ke sio kila chambise kana kila kinichochete nitekepela kiki ni mathina lama mulongo nye ni mundu anjua kala tukuma wewa mijengo tukakuna mawe ama kupaka langi kuita material na kukwata ngana na mwenende na nina zaidi ya miaka 15 ndio sela maondo ni aso na mathina la no na amwe tamama lelo kindu chambe muika uiteswa uko na vundi ende na kwaka mumbako kakakwatwa akatwawa ningwate twenye ngatwa pa ni county kana ni kanzo na alikuwa ndeni na kulangwa tewe chao diwa mumbenoi ko na approval nanye ndikule nyeta ni vundi na nemanda ya nyeni manda ya chakwa mutu approval ti ya mwene momba uko so mathina ma muthemboso ni monitor na ni mama ni chochete nikadana alikatu so vyemia ila ikweta solution to those problems kwa wito wako ni wakuma tene
na no wakulingana na mathina la twithi ye ni mwa moto imesela tia yenda ko kani twiga ndwiki ni mwashimiwa haindwiki ni wene ni wako weta na wese ko ninye ko weta otoneta mwashimiwa no ndikwenda tu nye ndikwenda tu onane na meje akiliga na kanabe unduka bamwe na power saa ingi ukethia yani yino kwa totongo ina ukethia namba yaku ya simu ni asenzi ya ona inendi nendo muona ona ndoneka amlolongo makita iwe sito ya ndwiki no kiunduka akigwa kiunduka akigwa nuna weta mulolongo kwitha twi mathina maingi muno mulongo ona kabisio mo weta ba ni weta bakauni ni maingi pyo na mwene nthi nundu inene na kya kana be mathina nanga mosa nicho ngwasia kana na mina kulika ndikolwa nene nthi na ni mandikiye to nundu ona mathina mathikoni matangani ni twenda matangani teutu na matanga twende sie nangi na netwa ni nanga pika nanga mea nundu kumulongo kwelisia mambingi na sia mambingi zitwa sia ngone mwito nina bikavano tukapatana tuketha na shibio mwenene na tuima ngone kama mutoka au twa ndo siadi maki wo mwe nundu masuni mathina na mesila kila muthana na ni zila hivyo namo kwa ndiketha na kitumi chochote cha pesa ndonga kuvenduka nundu pata wako munene ne kuvuko mando wa mundu kumie na mbosi tu wavenduka nyingetha ni muvuko midiketha ni mbosi na tukavuko namo no tandito ndito nzia muno wabetakana ndongo ino thukumi na kuthukuma enendi kuna hata wikite enendi mamlolongo kethia ondo amina kuwetakana amwika ni medito maitha ukaona saingi matena ngwamba iluka na iya tu kunitambia iwa wasiteta ndongo ndongo ipilikana kana ti utwika mutongo iwa kwata kivila ni hata wikite kukitekana na thukuma enendi na nata wenda kwikithia enendi mamlolongo sio kimau kana sio kimamlolongo ward kana watu kama mutongo wo uketha we muthuku miwono na ti boss nundu boss likana kana ni mundu commanding ndiwa sindo siandu wenda kwika undu we mwene wisi no ketha kana ndai kwithukisia kiyo cha enendi ko ni hata planet kwika kile kila mpange kila yuke la uredi wikite ni asia tuna pampeto wa phase 2 na phase 3 mulolongo na pia itwiku nena monopio na virusi siana sia kwa obusi deto sini sikila lile mukilonge na sio muti neno na pando tuo cha thini neo ndwiki na tuona we mutongo yi andu maitu mekuwa ni kiumba kendi na kwata anake mabu twakwatiania twathi nyena thuko ma physically twakaka kana kia witu wa footbridge ya mete na footbridge sio tetha sia muno nondo ona kwa uwa wethi andu mekila nesa pate chao pate thina na ni fam na ni ndumu na wina andu mambia ibandu kwa tusopse footbridge ndo nondu nganga naye na wena family tuyo kutuende witi kipila ni kanai ukaete count nundu pembe sia count sio kuna maondo haya toke tuzo kumeza footbridge tuike standard na tuzike kadhaa wese ndio kwa kila kwa hiyo ndio kwa nitamo kwanza Yesu ya kusopse footbridge su tazo ofisi na mo na ni boda yetu sila na mafurahia muno ona boda sila bodi furahia muno kila kingine usikande no mathina maenende tayine sila pandu bangi pe matanga kana kanikenda kaneti we mungu mbelu ni asilingi 65 ni wanjua kana ndina mpesa mathina mengi andu kuthina nyumba methini yaku ndithindi manzo solution ethano anene ndineno na mala methilane wambizi tutethesie mundu uyu kata umethina ni uyu nundu mulongo kuna mathina maingi muno kwa kwanza Yesu ni tuti kwananga na mwananchi na yetu kunita maundu maingi ona moyo ni mese ona ngoma naona mundu akambia indwa jaje ni chapa nyona ndimweze kwanza wandethise muno ila na ngone mwaitu kwanza la matanga ni woche hatutethia muno kwanza watutethia ndeto ila plan watu nengine awaki na tuweka twa succeed so ni thawatanganita mwene ndi na nienda kuweta solution ya mambo na su kwanza more advanced nende no mwakilishi wonde na serikali hashtag ya kunioiva ndilo tongo twasienda amwika twasiemika na amwika meyende si hashtag ya kunumukana difference lenda kwetesio kimoni wanondo kila mundu either na one stronghold kana one pillar ila whether wisi na kwa totongo yu malelu masio kimoma ketha mesawa ku hashtag ya kukana pillar ya ila wendo enendi mondika nayo miaka 5 ya thela ni yo kana miaka 5 na minoli kadhumu kitwa training takataka sia ni kwata ikawao ketha mbuzu mwithi kulo maitu wezethia ni mekala nesa siana manyumba siusie mandawa kana ka umara ikwata siwenji na siwenji siu manyumba ni sia nene amo kite makaka na nunu bayendo kuzia sio me kuna chao takataka kwa ile lunu na nyanda minolika edha wa mulolongo na nuko na hakim manna kuambize matuko kenda mwe wanona tuikwenda kona siwenji tambete mulolongo siwenji ke plate to ikusyo na ngi ndi ta people's choice for self and leadership is it is longer ne kwa wewe mwovu kumi
ni to muthukumi people's choice for servant leadership nenda kuitha ni muthukumi servant kuthukuma namo enenthi na maundu getha macio kwa umuika ibeti ciana na andu manjua kali na ibeti cia soko ile ite yasi wenjine mwamina ndwiki amina kulika paya isu iketha historia na mulongo paketha bandu basio paketha nindi mheshimiwa na tiyo masawe tuni mathela na indi lirikana kana hashtag ya cheni ni sakwa Muuo kunenda kunenga ondatike monene na enenthi ndatike ya muthio matavie na ata matutu na kwikata enenthi ma Kenya kwikithia kana ntakamindi na itika mwini wa nyanya na kwikithia kana Muuo ni wasingati wa undu uvailite kumwe mheshimiwa nenga ndatike no unene na enenthi ondatike mwene undu wa masa usio kwa mwithukisia na musiaisi wa Cheni TV lo nsiaisite kindu cha mbe otondo twibinda leo chakuzi ningwitia kindu kitwa Muuo ningwenda Muuo withiwe kila pando twenda Muuo uthingililwe kila pando nondu uzangu nyumba nunuguka nopite lakini Kenya ni kutiwa na Kenya ni nene kusinda ithia latu cheke bila wani ithia latu sakwana kwa Muuo withiwe kila kingi ni kwa siaisia wasio kimo mulolongo wadi muthuku bichuyu wireti kuthukuma kilo de na chetu yembe na kisiko cha kuthukuma ndunenge yembe na kisiko ninga kuthukume yembe na kisiko tikula yaku matuku nana mwe wa nana endo kunikula na ndukane wembesa na ndukaongwe na ndukathinduwe na ndukakengwe na ndukakengeke endosa kwa mutongo yuloko na utethia ithani ndwiki na ithani enda unza kwe na nga uthukuma na maendeleo makoka na nzia wana nzia wachiukite ikasi hape mundu wetu ndwiki aitike kina thank you naindi mheshimiwa na naindi enenthi ni mamina kuiwia kuma kwake mutinda ndwiki nolo kuitia kivela cha MCS Kimau mlolongo ward na ni wanene ya mondo maingi muno mondo makonetie Muuo wava ndhe itokulikana MCS kana Muuo ni kindu cha vata muno na Muuo uma kwaku na kwakwa lalikana kana ingi oto na kuma na mboya tuivoya ndhe itu kwa vamwe kuindi MCS lalikana kana kicheni cha movo la tukwendea ndhe itu maundo masio na masito makwandeni wa cheni cha movo nitawa Mary Mwikali Mwinde tukumane mwendoni wa saume mwadhanani wa uni na ingilika kana kumana na kelusi ketwa ndumi mwendoni wa samonza ikwetea movo wangi mbeange tiwa na somo sesya